Гульмира, ты права, полная изоляция нужна. Мы по себе знаем, да? Мы тоже вначале элдер көп көңүл бурбай, особенно север Италии, болбой эле магазиндерге барышып, болбой эле парктарга балдарын алып барып ошентип жүрүштү да. Это не зависит от чистоты, ал бактерия, вирус болбой эле заражаться эткен окружениядан бат эле через воздух, дыхательная система, бүт жердин баары в общем вирусом зараженный болот экен. Ал болбой эле заражение болду бияктан. Анан когда начали умирать родственники север Италии, ар бир семьядан через родственников тиги каза болду, бул каза болду от коронавируса дегенде, ошондо гана элдер жүрөгү түшүп, качан смертность көбөйө баштаган да. Ошондо анан элдер чыкпай, ой, это уже через месяц, башында эле чыкпаш керек болчу. Болбой эле көчөлөрдө жүрүштү. Болбой эле жанагындай көп местолар иштейт да, все равно люди на работу ходили и заражались, особенно жана метро менен передвигаться эткен чоң шаарларданчы. И теперь азыр уже жанына күч келип, уже смертность такыр азайбай эле күндөн көбөйүп атканда, азыр эми элдердин жүрөгү түшүп, мертвая тишина болуп, эч ким эшикке чыкпайт, только продовольственный, промышленный где продукты ошолор гана иштеп атат, калганы полностью закрылись. Полная, мындайча айтканда, эвакуация, все дома сидят да, эч ким чыкпай калды. Ошентип гана сактанып калышты вот последние 15 дней, а башында көңүл бурбай көп чыгып жүрүштү, и из-за этого смертности много. Ошону кыргыздар аябай дисциплина болуш керек да, анча как в Китае чыкпагыла дегенден чыкпаш керек болчу. Анан биздин кыргыздар Кудай сактасын деп эле жүрө берчү эле. Опасаюсь, если есть факт зараженных, я боюсь да, андачы. Анда кыргыздар бат эле жугуштуруп ийишет.